Mjesecima su američki špijuni pratili svaki korak Nicolasa Madura, gdje spava, šta jede, ko ulazi u njegovu rezidenciju i čak koje kućne ljubimce ima. Sve je to bio deo pripreme za misiju pod nazivom Operation Absolute Resolve, najtajnovitiju američku operaciju u Latinskoj Americi još od hladnog rata. U decembru Delta Force je završila probu u replici Madurovog skrovišta, izgrađenoj u prirodnoj veličini. Ulazne rute, čelična vrata, sigurnosne sobe, sve je uvežbano do automatskog pokreta. Kongres o ovome nije znao ništa. Odgovor predsjednika Trumpa stigao je 22:46 u petak uveče. Go. 2 slova i mašina je krenula. U roku od nekoliko minuta više od 150 letjelica bilo je u vazduhu. Bombarderi, lovci, izvidnički avioni i helikopteri nisko iznad Carakasa. Eksplozije su se čule oko 02:00. Dim se dizao iznad Fuerte Tiune, La Carlote i Luke La Guaira. Grad je ostao u mraku, kako Trump tvrdi, namjerno. U haosu detonacija Delta Force je već bila na tlu. Madurovo skrovište, one opisano kao vojna tvrđava, bilo je spremno za otpor. Helikopter je pogođen, ali nije pao. Specijalci probijaju čelična vrata. Maduro pokušava da pobegne u sigurnu sobu, ali ne uspeva da je zatvori. Oboren je pre nego što je zaključavanje kliknulo. U 04:20 helikopteri napuštaju Venezuelu. Maduro i njegova supruga Cilia Flores već su u rukama Američkog ministarstva pravde na putu ka New Yorku, gdje će se suočiti sa optužbama za narkoterorizam. Operacija je trajala samo 2 sata i 20 minuta. Niko u Washingtonu nije očekivao toliku brzinu. Svet, međutim, sada očekuje odgovor. Šta će se desiti sa Venezuelom i kakve posljedice nosi presedan u kojem jedna supersila obara predsjednika druge zemlje usred noći? Ovo je bila najdramatičnija operacija u Trumpovom drugom mandatu, a možda i ona koja će definisati njegovu ostavštinu.